À Bassin, au nord-est de Béziers, vous menant encore d'Alain Fornels, infirmier retira qui passe force temps din lataie que custege sunustau. Du bricolage expérimental à l'art ludi, di pensa de poétique qui compte mes envois, s'investissent depuis 30 ans dans la construction et la présentation des meubles particuliers sous na meubles modestes. Semblum de giughe che contun di storie aggradive, amusanti o greve che l'on mette in scena per se visitare. Venessime inoltre cabussas di Lumonde d'Alain Fornels. Quand ero piccolo giocavo fossi, andavi alla Riviera e la Riviera portava subito dei causi occupati, come venguto di un altro mondo. Noutros, os frailes, os petassavam. Apoi, un paio los ajudar a rezar de fere, a mele macchina, a mele causa e tal, saudar un pauquet, ma prenguet, e abbiamo també dutissis per la fusto. E travaiavi un pau come pudioi, sin gaire de tecnico, ma fou a co pas trop plat. Utilisi des clavels, des causes que le fustier s'en service ou pas. Es faig comme podi, es pas d'un niveau technique d'un ouvrier accompli. Quand trapi de causas, ensagi de las recatar, d'incaixos, so que he trapat de faire que me conven es de vos penjar al plafond per de que vos besi. E apoi hi ha de plancos que són grupados en d'acord, las plancos rouges aquí, las blues aquí, e las más viejos escritos, que són de caixos ocupados a me paraules escritos. Aco es suben contra las paredes e apoi vous fere es penjat al plafond e ne font pas tant qu'aco, il faut 1, 2, 3 mobles per ans e aco fa que n'ai pas besoin de tant de causes comme un artisan que ben. Aquí ha representat el barri de Béziers, on me passeggiavi, facevo de fotos, perché il barri es força pulis, carriere piccionos e es l'endrech où le monde qui ont perdu ses terres, que les migrants beno, perché es pas carré, et les paysans qui ont vendu les vignes pour commencer à travailler à Béziers, suben anaven al barri. Era pas carré perché hi havia les inundacions. Et le monde era força solidari. Et de dins, hi sou le monde. Le monde de Béziers, del Faubourg, los mobles, veleu suaitals, e són ja un jour de venir a Ital. Hi ha les trapes per muntar los mobles, l'arrelo també, en amunt. Apoi, crezi que vau en d'acord perquè se passa l'estiu, vau al punt biel, que és el foc d'artifici. Alors, ce que voglio fare è de causas, a me de causas brisadas, perdudas, a mal. Las causas perdudas me sono. E son apparenza de tout jour va pla din lo projet que hai, perché l'idea è de fare che con a me res vuol dire causas escampado. S'engrumpa e fare a me res è un plaisir. È un plaisir come un gioco. Pensi che è de tout jour. Le monde pensava che con, come podio, era modest, ma hi havia un meno de fiertà d'avere pensata in tal che con. A Munilan, a me de clavels, a me de causes occupadas che servissero a chi con mai, a cargo di una casserola che servirà per dormire un moble.
faire qui come podi. També era un joc avant. Un joc e uno ballo tustavo e anavo endacom mai. Di un'altra direzione. Calio e se ensaggiare dell'immaginare l'altra direzione della ballo. E la causa bricolato è stata aital. Fazio chi con e sembra di un altro cammino. Tusto endacom e sembra endacom mai. Eri un camionetto commerciale suonato Especeria fino. Ero là de Giuseppe Especie Alpi e fazio sabirado din los bilatges. Ma fa de temps che a quel passat e la povero camionetto es abbandonato al campestre. Un suben passi. L'utens també passo aquí. Ben, plecho, surel, cambia las color e escafan las letras. E se legis parce que especerio fi. E tu trastes a cabo de se demesi de senana. Come on è falso. Un tanavi lubeire, a me magran, la spera. E tout a corre au ple de bostios, de color. De sentu, buenos mezclados. Et il y en a bien mes magrans et ils disent yo, mamie, crompomé qui comme des bouts. Crompomé à quoi que ce bout. Et al tourner le stall, mon grand rebouté gabo, disent yo, n'y a plus de crumpa de discotens. Les bonbons coûtent bonbons. Cal pas un bessa d'argile così che sieghe. Cal spargna. Le meuble est fosso calculato. Pensi a tutto ciò che hai nell'utalier e sapi che hai un planco scritto che dice acco e l'altro che dice acco e las due parole cominciano a donare all'idea. E poi suben hai una struttura a medifere o de contropegat e de just peghi o clavelli las plancos de color e de dins los mecanismes su amagats per fare bulegar, per fare craïna, balançar, según l'intensiu. D'altre cop és un moble que fa un pau que en son gen, metti una paraula que serà sinfonia. Sinfonia és après que aquella paraula m'ajuda a inventar una storia. Mi servisce di una caixa e al final la forma è la forma che mi comando. Sovint hai trappat una forma curva che mi servisce per fare balanceggiare il mobile e abai la forma della causa, abai l'idea e bailo poi il movimento che volevo. E spero che sovint comando la causa. Ça mi passe toujours un bol, faut qui comme per dire acco, et après, le brut sera différent. Le brut semblera à un caval que galaupa. Et alors, mais acco cambia un peu l'histoire che vuol dire. Ne acco, ma grado fosse. Pensami fare dei mobili. Après, le monde andava bene, che io dire chi con. E cominciai a sonjar en parlem, pas dire unicament las causas concretas. E a meu temps, era fossi plaser de parlar al monde, e il monde me parlava també, e apoi la paraula ha pres d'importança de mai en mai, e si ho vengut un pau contaire, sin l'avere volgut a la debuta. De Montalier pensi sovint a un libre, il libro del Quixote, che dice lo songe, la poesia per vivere, comenzo al tal. E l'indrech della mancia che mi vuole pas souvenir, il y a fosso temps vivia un hidalgo, era un magre de cor e un temps che faceva parles, es dire tutta l'annata, faceva de picciu mocle, a metà de plaser che ne delembret l'administrazione de Sumbe. Aquí, al cala de Henares, on ten nascut Cervantes.
Aquí el todoso, se ve la dulcinea alla finestra. Aquí Arga Massilia de Alba und es nascut el Quijote. Los Moulins. Il y a un autre moment de lo libre que dit, lo Quijote dit a Sancho, la libertad, Sancho, es lo solve a me l'unur perché se pot, perché se Deo risca la vida. E a come fa pensare all'Espagna de 1936, che un paese è rifugiato spagnolo. Los mobles sont dedicats à des personnes que hai conoscut, d'autres que le monde m'en a parlat, et des grandes historios comme la guerre d'Espagne. Et d'un scope, le monde legisu l'historia aital, su ajudat per la causa che sfaccio e l'immagine della causa comincia a parlare, a poi ma parola è qui e a poi d'autres bruits che vengono del mobile aiutano l'historia. E il y a une compréhension che è mai aisida perché il y a un'associazione, una correlazione de las causas che completa la voz. Subent birri los mobles cap al rire, al joc, perché beleu es mai aisit de fairaco. Voli che il mondo passi un bon moment e voli també un dussù. E un souvenir che arrivi a fare a un mobile ha un cargo di dussù, una tonalità di dussù, a come mi piace. A poi, se il mondo cerca, il y a una melancolia. Las causas ocupadas, il y a des poussières dessus, il y a une melancolia che è mai de just. D'un scope la disi, mais pas souvent. Pas souvent, il y a un mobile che ha virat cap al rire, che è un mobile di Putingo, che parla de Putingo, de reclamo per le... è bello che fa mai rire il mondo e a poi quand gaitos las reclamos de poco, tutto piccionetto, faccio per bene le cause che servizio pagare a de paure monde, il y a una melancolia, una tristezza che è forte. Ma cadun prend ce che vuole. Aquel immobile che son support d'eime segun l'artiste che li bastis, nous transportun dis une pantalla d'espar. Allant précède subretout la memoria che ne son carga li materiaux récupéra lo mai souvent a Emmaüs. Li transforme toujours et met la même créativité et la même patience. Per mies cuneisse son œuvre, per visita son taller au Lugar des Meubles, ana sur le site d'Allant lesmeublesmodestes.com.